E ciao, oggi ens facciamo qui tis a Vignec. Io sapevo che è per te, ma in dat de kels ci sono schon bot precis che ci voten fare in de, ad loro dati da kels ci forza in puin mal six ni ci on insomma ni idea. Ed allora è una visita a Castli precis i dret, Future. Qua vengono presentate 180 professioni e te puoi nicht a fare tutte le domande a persone che fanno già quel mestiere a fine domenica. Tutte quelle professioni hanno una massa di musa per svegliare l'interesse per loro sparte del lavoro. In San Bialogens Japan e fu forniato che quel lavoro veso. Noi abbiamo due professioni, una è il metallbauer. Il metallbauer lavora con fier, il fa da quelle costruzioni, con bergals, le façade. La seconda professione è il disegnatore, quel metallbau constructeur, quel disegna i piani per il metallbauer che quel sa lavorare. Ma con la branca del metallo è un buon exponati interessanti e per parte interattivi da svegliare interesse. Così è in la costruzione con Lena. Da ist der Beruf Zimmermann oder Zimmerin ausgestellt. Wir machen sehr viele Sachen, zum Beispiel die Fassade, also das, was man von außen sieht am Haus, oder auch das Haus selber ist zum Teil aus Holz. Oder zum Beispiel Stege, gibt es ganz viele verschiedene. Und auch Sachen wie ein Dach, das dann unsichtbar ist aus Holz, das sieht man sehr viel. Das machen auch wir. Ja, eigentlich alles, was aus Holz ist am Haus. E per finire la nostra ronda, danno in cuccia le specie di elettricità. Elektricister es sind tedeschi Netzelektriker. Und quella professione fanno l'inge libera. Poi sono pecces, niente fa tocco con elettricità, tocco in la casa. Per esempio, Hausanschluss, oder quei, nie Trafostazioni, oder quelles causes. Ja, i dat biada marà ed ed proa o. Ascia è per intire classes che vengono marà c'è professioni che si vessen venì in der Monda. Una di quelle classes è la occhiavla da Zuaz. Biares e biars dels hanno schon un'idea ciò che vogliono fare all'avvenir. Ich glaube in direzione der Immobilien, so für KV und la matura. Ich penso che volesse fare Immobilienmakler, però non sono neanche sicura da questo. Da più KV, in Kommunen oder Banken oder Immobilien e Chim. In se sono già testura e volesse impegnare falignama EFZ. E sono studiare, trainer Zeichner o qualcosa in bureau oder appunto Mureder o qualcosa. Tutte e tutti hanno preso l'occasione di imparare e di informare di differenti professioni. Non è semplicemente godere e prendere permesso di nuovo. Per si scontrare in un nuovo mondo. Lokführerin, die weiß sie 1,20 Meter. Winken und sagen, es ist alles gut da vorne, die Baustelle ist geräumt, die Strecke ist frei. Il mio judo, da cercare per professioni c'è gente. E guarda, lui era fis qualcosa per me. Ja, schon Judo, vor allem per Mureder halt, was das sei, der Büsch, gutes von Mür se usche. E chat che sbun, ja. Judo proprio era Scino so in cinguotta, c'è ci svolnire poco schon fitch giudir, hai. Forse as potesse fare un po' da più, rubus, also se senza guardare, se già in avete su andare come ricerches. Ja, ed magunaina dece porzione informazioni ed impressioni e per clic resta pils biars un edic temps. E esce il temps de scola viene verga più spert che qualche straccia. Exposizioni Spucca Future è una possibilità perché terror c'è playa proprio. Ma speri plagec è anche importante che quel mestiere è proprio il dretto per te. E per adesso date anche altri mitsevels a jets, l'anno da verdad scuti che è per Paola. Paola ha gestito la tavola classe poi la prima superiore. Ella ha un buon idea che la proprio fa sulla scuola. In prim studia Paola in gattia che la fa bugen. Al temps liber es ella bugen judo, va con cavalli e con skis
alla Stadt gli della Bugien il vigin che pur da fa fein. In scuola ma legge Paula Bugien, ad ina buonas notas al rom da natira tecnica, matematica e in orden, lungats e bosci sei fermezia. Us mette all'insuenter lauter las causas che interessessan ella al pli fetg, quen l'uvrar con animals, esser judo, l'uvrar con mons, da signar. Scoda vosa jesta falla un ina con ses pli grandes fermezias. L'uvrar manual, l'uvrar insieme con altres personas, e intorno con animals, matematica. Os che la sa che interessescha propi, a no che le ferma, vai videls differents mistrins. Paula cioncia con siu vigin, che pur. Discura con ses conscolares e conscolars de var differents mistrins, a demandan pau ses geniturs, che in veterinari a scolasta. Lu vai la sin consigliaziun.ch sortescha el sin un nau explorer de mistrins cun git de malets, chianins che se vessen plagea della e chianins bo. Alla fin survegna la differentes propostas. Ses favorits ein tiradra d'animals, veterinaria e pura. Per quals trais mistrins informescha Paula un pli dettagliadamain che drova tot. Quai faila d'entre autre in discurs con la cuseiadra de professione in sa region. Per quals cuseiadres e cuseiadres dati integ de per tot al Grigiun, ad l'antira Svizzera. Magari vegnan els ad ellas a fai una visita in scola. Suent il discurs, sa Paula che per fare tiradra d'animals ni pura, sa ella fa la scuola superiore a lui in apprendissadi ter in menagi. Per fare veterinaria trova ella la matura, a stolu suenteri all'università. In total silmain 8 ans scuola a studi suent la superiore. A un'ircidicia scuola a studiare, jetzt vuol Paula den tombo. Ella les luvrasci sperts co pusseivel con animals, per quai se decide ella da fa in fufargnadi sin in bai puril ad in el zoo. Cau vese ella propi in alas lavurs de minchiadi, saccia paen, a vese forsetja che disturba ella. Suentels fufargnadi studegia Paula un inaga bain coia stau. Tia ca plagiu, tia bo, ad etia cals responsabels del bain puril e del zoo manegien de della. Da finale decide ella d'ancurì a s'annunziar per una plazza scottiradra d'animals. Con animals alla nostra prossima professione, Park de Park. Ma ella è una mai sci speciale, ci non stiamo semplicemente usare ella in ciclo con i future. Ella ha eva da fare con stelle, planeti e racchette. Una sorta piccina racchetta per sagittarsi in asteroidi ed uscire tignecrels da vendi il mondo. Ni, la pinova racchetta per permetterla in premeda si vede 50 ons per speccar stiangs in la linea. Okay? È un galdus da massa proiects della NASA, l'Agenzia Astronautica degli Stati Uniti dell'America. Ed el con quel ciop necr ci s'allegra che una missione è gertageda è il svizzer Thomas Zurbuchen. El è sto am fine avan curt durant 6 ans ein dils POs-chefs de toccals projects da satellits e rachetas. E che stemda o Thomas Zurbuchen visitò RTR e non si vain domandò in perciò sectas ci vosotas levas già a degna savec di direttor scientific della NASA. Begegna la NASA propi casa sil Mars. Ich wette, wir würden das machen. Im Moment sind wir noch nicht so weit. Im Moment ist alles, was auf dem Mars passiert, schon vor über 20 Jahren, sind Rover, die mit Rädern herumfahren. Und seit ein paar Jahren gibt es einen kleinen Helikopter, der auf dem Mars ist. Und das Einzige, was er macht, ist herumfahren und wirklich Forschung machen drumherum. Häuser kommen erst in 10, 20 Jahren oder so. Sgulasses vus budien kun in einer Mission sil Mars? Bei der ersten Mission möchte ich gerne von der Erde aus schauen, weil es unglaublich risikoreich ist. Also es ist wie eine Erstbesteigung von einem unglaublich komplizierten Gipfel. Es ist viel, viel schwieriger, als die Leute denken. Und die ersten paar Missionen, ehrlich gesagt, wollte ich nichts damit zu tun haben, selber. Wenn es eine Routine wird, auf jeden Fall. Also wird der Zug, der erste Zug war auch komplizierter als der, den ich heute genau auf Chur. De co il Mars per nus el planet Tierchen?
Wenn man den Mars anschaut, hat er eben schon eine rötliche Farbe. Und zwar kommt es von dem, dass viel vom Mars Eisen ist. Und das Eisen wird rostig. Weil über die letzten 3 Milliarden, also über lange Zeit, hat der Mars so Wasser drauf gehabt. Und das Ganze ist ein bisschen rostig geworden, wie ein altes Auto. Und es hat rötliche Farbe. Wenn man landet, am Sender das erste Mal, als NASA auf dem Mars gelandet ist, der Wissenschaftler hat gesagt, das ist wirklich rötlich. Vois es buon secur wunda da dina discurer de univers? Nein, der Kosmos ist unendlich und auch mein Interesse daran. Ich habe das Gefühl, wenn man darüber redet, lernt man etwas selber. Ich höre anderen auch lieber zu, als wenn ich selber reden würde. Aber die Tatsache ist, das Allermeiste im Kosmos müssen wir noch finden. Wir haben noch viel weniger gefunden, als es zu finden gibt. Und darum ist es wichtig, so Leute, die jetzt Kinder sind, wirklich darauf freuen, dass es viel Zeug zu entdecken gibt, wo man dann darüber reden kann. Schon faszinant, weißt du? Ist es die Woche weg, der Play der Thomas Zurbuch in Katascase in rtr.ch. Verzekert dir, che della figdemde e niet opspelen zo. Fino alla prossima. Ciao zusammen.